hapa ni pastor alikuwa na mtoto wa shule ambaye ako grade 8. Mzee mwenye ametoa hii plot ya mahali kanisa hiko alimuona huyu pastor akiingia ndani ya kanisa baada walikuwa wamemaliza ibada ya kwanza. Akaenda kidogo ndiye akarudi. Kuingia ndani akafunga hii nyumba. Kidogo tu msichana akakuja akaingia. Vile msichana aliingia, huyo mzee Omondi akamsuku ya kwamba, na hapo mbeleni alikuwa amejua ya kwamba huyo pasa mienendo yake sio mzuri. Now that vile alimuona hiyo msichana ameingia hapa, akawapatia muda wa madakika kama 30 minutes hivi. Ndio akapata ni kama wako na shughuli hapo ndani. So alijaribu kunitafuta mimi mwenyewe kwa simu, hakunipata. Na vile hakunipata, alipigia huyu tulikuwa na yeye, huyu Nicholas. Baadaye Nicholas akapigia chief, na chief akafanya juu chini, akakuja haraka ndio tukakadi hii nyumba. Sasa mkafika? Sasa ikawa basi vile chief alikuja tukasaidiana. Ukiangalia hii miti ndio tuligongelea mchumali. From there tukafuta hii mesa yenye ilikuwa na ufunguo. Kufika hapa kwa dirisha vile iko hivi, basta ndiye alikitokesha mahali alikuwa amejificha na msichana. Alikuwa amemficha ndani ya kibuyu. Mtungi ya lita kama 310. Karibu mtoto akufe. Karibu mtoto akufe kwa sababu angesuffocate, na alikuwa amefungiwa na hiyo kifuniko kutoka juu. Ni miaka between 42 and 45. Na mtoto pia ni miaka karibu 13, 14, 15. Kuliwa atua. Atua. Kwangu stembi hivi simtaki. Ahame kabisa. Aenda kwao. Mbona? Amba ya usharaji kama hii kwangu, sini kuniharibia hata mimi chini. Hasta hii ni pepo. Hii ni shetani, hii mfuasi wa shetani. Aende kabisa, hii kanisa tolewa hapo. Sitaki kubona. Yali ngange saa 12. Analinge town yaje. Naye kunywe chai. Ngaja korungu asitu yugweta n'abasirika bae basikire kanisa bakogendaka. Njenga unjuka ngaja baka bwane isuka nimbwa takaticha. Chiara nchari ngo nakanya ngo inyoni nchiria ngatuka na rusi ugusyuka. Ngama konenge nalinki umubasitu yatiga. Tukakwana niga agasoa nyumba. Wono kante ni mwana gesieri nkarenya rukiye. Egwa choba niko maka makuru mahatu gutira. Egasa yo goboge kaigora bagaka nyumba. Wono isiko gidaye jogete nyumba kirimbiri. Ngakanyanga iteke 30 ngakira umubasitu w'isimi. Mubasitu tekite kubukuri simi. Ekalira ande ngaka umori yakayirimi kwanya bangi nabande barotiri iguru yane nkamanya kwibori kotige gente kenya sango ngakarekeranya ikiguika abantu bamanye nkenretema ngati mboka basikani seyo gatenange ne kanisa ndikiti mirange yonsi ebere ngakere jirani korukumbui anyo simiere matecha ngakera gadogo ni karasi gadogo agante gale bwongenye aire techinko ngamateba na agerombui imorochi akatira ndikanda aramu akira akamara ante ari mateja akambodi niki ngamato pastor ole kanisa kwatu mwana w'isuku akante mwana w'isuku dia agero mugambi acha gita gachinge ngatoko mugambi osiokire tukacha bano bono birore kanisa yebekire kuri sikoto ikora muntu uri nyumba tukajikote makoma kama gaga senale agaraya tegete tukamana tukare ebungu biremesa iguru kumugambi akamburi abantu bakabanyomba mu kabate umugambi ngedinanya kuri burimo abantu nyumba bali akante karam nyoka bakamwaje orara ramane mwenda bira tuge gaikana ndogenda kamnyoka bakamwaje bakongonda abana bagacha kababuri ne isonara bakante tai ngakira umugambi simi mwambi akante gento okora njuna mukaye garangiri mukaye akamakumburi niki ngamate ya umugambi koroganiti kitaye gachinge message yegacha ani oyo musaji muri kire simi umukungo kwante bono mangete atwa rubwoba ningana jibiga musiriko na rese moiga tokanda bako gabiki musiriko bakaja baka kanisa ekararo che ebibungo biria agasirai agatari mugambi bakamugombi abu umwali oya tokarigie namuna yo kunguse ibungo biria gatogeta bekire umutungi ambo biseto bono konyo okure bono onye tanya oyonya sawo bangete mwana otakwa epepe yenyora yai tita kama rabona no ane nyombe to bwa ko enyombe ekwenda kurwa
Na ande konya manyi ngantanga ni mwako na kwate basi mwako yogote. Ncheko na atagena ba yuka ga ngambate na weru mutinyo muri ese muchu waga. Teti ko baraga. La timta yo tinta tiko baraga. Sasa muchando kale. Mai tu bata ba esta marakabiri. Mbara barangiri na bandi bara obirangiri. Muno ye rangiri ya singinje yende. No bosarati. Bona mangano bosarati kita tiko barabuona. Digadi ga asa ko nyo bokamba uso badi miro. Abaralia Samaria tangor kuma sese Peter Joseph mu assistant chief ikongesa application na nanyo arete report isa moja na naringe tawo na watu amnyagete togo ikaga tote uwo mwana nari kanise yene no morande bona lende tokari gereri tokanyora ekanise siekire korume ebiguri arakabira murango rogoro noyo mati tokorangeri pasta onde taita batoko ngore disha ya rusiri karole ni mobirocha toko swariga ngomurika uchima tokanyora mu taita bona lende lakini korumate indoche bikoro tubirororo na rugoro gaiga chibukinchirororo bona kengo ligere lya mesa ngoro likefunguo iko wake sababu lende taika walita kifunguo ketoke kanisa imenga wake umushirika ntangia tangazo bona lende ngorangeri mugako monko motebi nayo mugatua ako chusi emesa elie bwatike bungwere gatigati esuke bake kona turusi kifunguo maigaga bulende koya tuake romo brand esimi taiko mikito kongo tomo mugako yare tomo munoe tenda totebinga yumugako yare gosera turanyo no baram na butwegeta tukoligereri na twaligereti kusa mocha dakika 2 mpaka saa 3:30 final tende na rangiritia baskari bane tugaswa tukanyora buno abarime kuona linde ntwana tumwana mutungine ekona matabuga kona abanye linde bakomuligere bateba yaya oyo kanyora okolerwa yaya na buchao bonde bwitegeta bwabaga kantu aburoche na ike buyume amacha yo naso ete unasitere mbureria amatungi ora amatobe na amacha amatobe to kogereri to koraki kumubika chipengo na baskari mbana baikire kubechiro batsire to kamere station aroba omugako gweto bole mo kurukwo mondi najida kandangiri kurugwane aganda iriga nadire kanisa aria umupasta nabwa to mwana nyomba Kanisa ke? Kurukwa outreach deliverance church ono ginko minyoka gocha na chibu kanyoro tumire umugako yua chikorangeria mukaya kuru nyomba ngo chigo ikaga kanyoro umugambi naroro no muyutio yomo tukagadie nyombe yeiga eka twaje gadi twakora tukaganya umongi no yaga ika kero umongi no ya ikia tukumugorie kabungu kere nyomba ne gie kanisa umongi no yuaga kanse from there tukachakurie njera yogosoa nyombe ye njere kabora lakini kabungu yeke togesuku kobe gie kanisa ye eka twagesuku tukarie njera ngana kitokero togokerusio umutoyo igamuroje twajete kurie gechumari tugakirania tukamusemese rigoche dirise muna monyeroje ese twaite tiomote tukanyemusage gochigo ikange gaiga umupastor yoko batata gitiko soka akaja konya twikirire kubungu kerinko igoro turi nyombeye agasoka kurumata ari agantonga gakarikange chikoni nyomba gaiga arafu ogoche kubwate kebungu keria igakora konya antura agekera tukamu request igore final nachitaka igora tugasoa nyomba anga abantu 10 akarutua soa nyomba tujikumuguri omwana oyo ngayale omwana akabura kumbe omwana igamubegete kebuyukia bwata amache kere 310 liters umutungi amache igalenge enusu amache ayayiga omwana oyo akorora riviembe yamuburete ime agachaka gonjoka neke buyueke ime kono ndoko boringa omwana oyo ateye nyomba igotari yaro reke buyueke ime tojugo kuna reke buyukeria tukanyara omwana oyo no akorete ki no ale tokomoso korwo bono korwororo omugambi okomubeka chipengo okomotebona tusa tiga tueresa ngo na kiere nabo mpaso yo tanta nitege ntango tueresa final tukarangeria baskari akarobaja bakamuire steko koro buneke
omurarie nare gotebanga nyendiri yari kunyarekana anyore gisibo geicaine na rende n'abana abangi abakorendu n'abangi na gusene bani ntu abagaka abana baito tigatubwa bwati kuruma magega tumanyenga mpa pastor kia batoko baba barinda egeko rumo mwana uyu egeko bari kisale na aba pastor uyu urengororo na indi gutatigoyo nero bakomborete nyombe ese bamenyete ikonga aiga ebagoteba ng'ang'ina iga ngibuna ne special iga. Now, simply because of that, the pastors they have taken that advantage. Yogo saria bana aba egekogera bana bambabu atise na ngina omonyantari apply bana na baronyo kabonsi na ende bali kisale. Ngabera nyarikana ngatari bono litangani. Tari bono litangani. Aya. Wa na mwa kortegasi. Na watu wakortegasi yankong lakini ende njae rete bono kala mako ya serikali tige serikali. Na ende na nyora message chimbe. Mama itase itagusi mna tokonya gukwana botambe. Abantu mbaro barengerete gukora mabi. Akara to gotegerera tumanya koigunga omonto ori bwana te gokonye enkoro. Okoro como bishop. Okoro como father. Okoro como priest. Ngarero muna mwategerera kurunoti mugirango mwaigunga mwa nge pastor nero ya siekerero mwana. Mwategerera kaki bono yani ngai bono togochi. Onye abantu bali boko semerio konene. Bali tokorera. Batokonyera abana baitu. Nyana bunande bako bamutari kwa bere. Bako molest the young ones. Bako rape the young guys. That was a guy of 14 years. It is so sad. Na mimi kama mama county leo hii I am so saddened kuongelea juu ya pasta. Kwa sababu wa pasta mahali popote wanapatikana mimi na waheshimu na tunapendana, wao ndio wanatuombea, wao ndio tunapelekea kila shida ambayo tuko nayo. Sasa tukipata kuna mmoja ndani yao anatufanyia haya kama watu wa Nyamira. Itakuwa namna gani na tutafanya namna gani? Abantu baminto na kimo igwe tototebye mu pastor. Igomba bakorete. Imbuya yakorete. Gaki achikubwata omwana gaki. Omwana nyaruka naenda amenya kumubeke etangi. Mwibona mangana kwani. Igonda tegwa kambi ya mono asengenze bistege steni kelia ya kerel. Mbabwata to motachoria no aleine. Na ende ba make sure omosachoria onyorire what the Lord serves. Because you cannot on the west. Montonde west ogokorera omwana below 18 years. Manyege sibokia yaneke kong. Igote taite korana kiriti koliko genda tutamfuatilia unyo kwa unyo tuone ni nini natendeka. Kiagaro mwana oliko ikata tebe kena naenda tebire bintu bino kwanire. So abagaka mura na abasoroire. Mwakonyora musacho onde nare kenyoro bweka inojo. No inumweka karamo tebi nga mangana yegare motoni na ende komokora tore. Nando musacha nyakore bo bwata manyinga mababwe kaine igo ayenganya kurwa oganda komanyane chimbori chirichero sana tali kichai. Moka kwa ndo mna yamenye sana. Ayo maneno tumerahani. Kabisa tukiwa hapa aigapo kichoro torbo siango. Na nende tuko batebinga inze na kwa na mna mama county. Ama ena mangana alipo ya fuatiliana. Abantu bande kuboka mambi kwa mutoro monto motu. Yani turatiga abantu baitu bakonyenyu abandi bakonyenya abandi gutia abandi bakorebu mwane bingwerera abandi bagoita bakungu nyomba abakungu bagoita basaza inara tenda pest violence to kwane. We want to say na itu tigata batayari kurwanerera na intu ase intwe ekera moko rama konwa ko koreka na muna ayo kamura ante amokira mototebi una serikali. We are ready to protect our young people. We are ready to protect the old. We are ready to protect the young, the old women and the men. Ekiagara kero muntu nabwate right yo komenya.